Desperado. Napalabas, nakigtot ni Josie, iti nakita na ni Warren, asim mangpet, iti inuman apag-applyan na kuma. Tumaray kuma daytoy, ngem nakamatan ni Warren. Nasdaw nga rod ni Warren, iti nakita na ni Josie. Inawis na nga rod daytoy, iti pagnanaedan na, ket nagsarita da. Agingga ana ibaga ni Josie ang nagsinadan ken ni Melchor. Kaslasan met amamati ni Warren iti dayta nga imbaga na. Desidido met nga agtrabaho ni Josie. Iso nga intalak ni Warren ti negosyo na. Iti panaglabas ti aldaw. Nagawid manen ni Karen iti boarding house ti amana. Itagagayem denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Desperado. Agpaiso ka niya nagsinan de Melchor ken Josie, Karen? Ha? Agpaiso ka di? Apay anadamag yu dayta, papa. Ken, asino tinang ibaga kada kayo? Unay kakit dinaya. Ti saludsod ko ti siyang batam. Ha? Wen, papa. Adda saan ang nagkinaawatan da tata Melchor kan nana Josie. Kat nagawi din ijay lugar da ni nana Josie. Kasta. Nabayagan da ijay anapasamak, papa. Kat day tati pagparparikutan ni Ismael. Ngamin, amangan no saanan nga agsinublian dagiti dadakkel na. Kasta gayam. Sige, tainak maturugan. Maturog ka matan no kayat mo. Wen, papa. Apay nga ta akas jay tinaibagan ni papa. Apay nga ta. Abay, Ismael. Mabalin ka diajak agawid inton malam. Anya? Sa dino ti papanam? Inak ko mapasyaran ni nanang. Unay kamatan Ismael. Tatang. Nabayag mo ito na nagsaritaan ta day tabanag. Kat imbagak mo ito kan ka, alipata muntinam. Apay ay nga ipilit mo pa ilang ti mapanitiayan na. Ang mga no nagbaliw ti pangadang na. Ken mailiwak Di mo ipilit ti ayat mo. Tatang. Numapang kay jay. Di ka nagsubsubli di balay. Nawatom. Inindip ng ti cellphone na. Unay matan ti kastoy. Marigrigat kami lang arodan. Kastoy pa iti mapaspasamak iti pamilyami. No sino pa iti marigrigat. Isupat ti agbalin ang nakakaasi. Nasapa ka mat anagawid, Karen, anak ko. Agyaman nagtada kayo diti balay, mama. Apay, adan sakit na patag nga iba ka man. Kuha ngamin, mama. Nagsarsarita kami kan ni Papa Idirabii. Kat, ada nakas daawak nga imbagana. Anya dayta? Dinamag na. No apay ang nagsinan da nana Josie kan tata Melchor. Anya? Diyak ko maibaga ti makagapo. Ngam, kasla makapungtot ngamin. Iso nga imbaga kon ati napasamak kadakwada. Kan, anya timbagan. Dayjay, pimanaw, kalpasan ana ibagakkan kwa na ti maipapan kada nana Josie, kan tata Melchor. Ay, mas dawak mat nga rod. No apay ang nadamag na dayjay. Kan, no asino tinakaamwan na. Kung saan niya gawin ni Ismael? Talaga ang makabil ko na. Melchor. Na kayo magayam. Apay kasta tiropon, Melchor. Makapungtot ka pa di.
Kasalamat ngamin. Imawag ni Ismael. At kunan apasar na kanuti inana. Ha? Talaga akailiw namat siguro ti inana, Melchor. Nga oray kas jay tinar-aramid na. Kat na yung babay nakpay ni Mari Lydia. Melchor, Iso ano ipilit na timapan iti ayan ti inana. Abangan lumakapil ko. Melchor, di mo kumamot iramraman akapungtot ti anak mo. Maawatam kuma. Sigurado, kailiw namat ti inana. No apay mat ngamin akas jay tinaraman ni Mari Jose. Andrea, talaga na po kawon ti respeto ken kuana. Kapo iti kas jay ngayon naramid. Melchor, Pampanunutak day jay. At buraklaan ti darak. pasensya kanta na ipalagip ka ni ka. Uun kaya. Ad ako madamag. Anya data. Nadakamat mo ka di kiniwaran, ang nagsina kayang kini Jose. Oh. Apa ang nadamag mo data? Yan may isa. Kasano kung maama istorya? Kat adak mat akalayo iti swimming pool. Uwan nagpaisoan niya. Kung amin, dinamag ka no ni Warren kini Karen, no talaga nagsina kayang kini Jose. Anya. Uwan mo, isamas na awak no apoy anaamon na laychay abatan. No asino, tinangibagakan ko na. Asino pa'y kumangay? Ni Josie. Nasigurado. Imbaga na dahi tabanag. Nga to, At ang gugulo, Andrea. Mabigay! ano natin nag-ipiswimming pool? Ako na nalabon dapat kami. Hindi na kaya bandag itidad ko mga trabahador me. Natulungan da ni Melchor. Ang yamat tayo. Nairaman pa'y datao ang nakabila. Andrea. Pasensya kan, Melchor. Tani, uray si ka, kat nairamraman nun. Day tati pagrigatan na dito inumaminsan, Mari Andrea. Saan amaliklikan nga dadagiti aggugulo? Wan nga rod, Mare. Melchor, umay kataagasan taday tamugin mo. Sana. Nasaysaya at matlaang lumaagasan kita. Tapno saan ama infeksyon. Nasaya ta nagawid ka, Ismael. Kunak na ituloy mo timapan iti ayan tinam. Nagbabawi ak tata. Ha? Apay nga da ka muli tamugin niya. At na nag-aapay tayo iti swimming pool. At di naganawa. Kinabindakit din. Anya? Ano? Ikakatag sukatan takaduhin nak dito. Di ka mapan, iti ayan ni Karen. Ha? Oh. Kapayak kitaan nak iti kasta. Ikakatag sukatan ko na, tatulungan nak dito. Uwan tatang. Nagbiiti pa naglapas ti aldaw, ano Melchor? Kasla, saan na mapupuutan? Huwag niya ron. Dumakdakal matan, kibaybayada ni Ismael iti eskwelahan. Uy, ganyan, tawan matan ti discount na. Naitangarod ka. Saan ko maaparikot kanyak deta? No, naragsak ko pamilya. Kagay ko sa wan, sana naraklak ni pamilya ko. Kas ka na kayo kiniwaran. Amo Melchor, no ar-ari ko. Kasla, awan matan ti asawa. Gaputa di na pa yan malagit ti agawin. Talaga nga awanin ti panawon na kadakanigan. No saan mi amapan sa rungkaran, awanin.
Saan mo makita? Tinapatag, napudno kayo iti tungkal maysa. Ayam no siyak, nilipat ko ni Jose. Day tati ko na. Tanuawan la kumati anak ni Kinira. Amang ano nagsina kami. Anya, Juan Melchor. Kaputa marik na. Nga kaslaawanan ti panagayat na kami. apayan ako ng pikasta. Day ta nga minti matlaw. Tamo. Ti first love na pailaan. Ti ayat-ayatan na nga aging. Oh? Sino nga min dahil ta first love mo? Takas na pagselsilo sa pakit. Di ka kuman aging diti ang Melchor. Sino nga min na yan? Ti asawa ni Marie Josie. Anya? Nagpintas ti kwenta sa pinadisinyok. Nadisinyoan iti I love you, Ismael. Hoy! Kat naisurat matinagan ko iti baba. Sigurado, maragsakan ni Ismael no itad ko kan kwa na dayto eh. Di na nga ta malagip dayto nga aldaw. Ngam, sana bali. Sigurado ang malagip na no maitid ko kan kwa na dayto akwintas. Iso ang mapana kon aglugan. Tapno masapak ang makasangpot iti lugar niya. Iti ka na yung nakasyapan na kisarita ka ni Andrea. Kas na margiring matandrit na kanuan. Nagrigat lang kami ti makabaso. Doawan lang ang asawa na. Talaga nga iso ko man ti pangituon na kiti atensyon ko. Noapay kami aday jay pailang nga Diyos iti inasawa. Dinadahal na lang ti masakbayan. Pari Melchor. Si Kamagaya, Marilydia. Apay nga adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anyat pampanunutam. Awan, Mare. Agparparikot ka, gapo ka ni bakit mo? Pangasi, Mare. Di mo ni palpalagip kanya ti asawa. Apay nga min adiyo risutan ti problema yo. Awanin kanyak na itabangan, Mare. Auray sika. Naglawag mo't tinangag mo. Hindi mo sika kat pagsuspetsyahan na iti mari. Sa bagang pagkit di Iso ano maipapan ni ti dayta abangan. Talaga linipat kon, Marilydia. Nailawaan ka man nga may dito ti groto. Anya nga minti bagam kanya, Karen. Apay, di mo malagip dayto nga aldaw? Apay? Dayto ti petsa apanang sungbat ko idi itidat-daton mo nga ayat. Saan ka di? Ha? Kat maikatallo atawan taitan nga agayan ayat. Kat kaspang lagip ko iti dayta. Ada itid ko kan ka, Ismael. Ato yo, kwintas para kan ka. Karen. Oh, awata mo Tanda ti panagayat ko kan ka dayta. Isuot mo dayta. Di mo iduldulin ha. Agyaman na ron. Kaya idawdawat ko. Asapay lang ko ma. Tako rin kasto iti kasasahad ko. Di kanto ko magbalbaliw. Kare. Aramidat mo ti amin nakabalak. Tapno masubadak dahi ta kinamos mo kanya, Karen. Sa anak tumat ngagbalbaliw. Gaputa si kati inspirasyon ko, Ismael. I love you. I love you too, Karen. Si Mang Pagaya may tayo ni Ismael.
Yung di man lang napandit yung swimming pool, tapos kasarsawita ko. Sa di mo ay pinapanon na. Melchor. Oh my God. Ha? Ante pakipatek ka. Anya day Andre. Kumita kay dyan hato. Iti ayan ti grotto. Ha? At daduan na katungaw dyan. Apay, di mo ida mailasin? Da Ismael kan Karen. Wala. Agam. Makapungtot ka, Melchor. Saan, Andre? Saan? Nasdawak lang. Pudno ti atap ko, Melchor. Agayan ayat dagiti anak na. Padniyo. Apay. Nukas pangarikan, kayat mo ka di nga agkatuluhan dagiti anak na. Saan pa aday tati pagsalitaan, Andre? Ang subliak pa lang iti swimming pool. Tay nakbantayan dagiti tataw dyan. Oray ilibak ni Melchor. Amok ang makapungtot. Apay. Di na nga takayat ti relasyon dagiti duha. Nagdiretsyon ni Karen ni Jabalita. Mapanak mo tan iti quarters may kanidatang. Naglagan tiriknak. Gapo iti inaramid ni Karen. Mabainak paikit din. Tasyak alalaki ti rinigalwan na. Unay mo't ngaminan. Tanalipatak da ito'y apit siya. Nakalukot tiri daw. Kat... Adda ni tatang. Ismael! Apa yang nagsalding ka? Ismael! Makapungpungtot ni tatang. Umay ka man dito! Uwan, tatang! Nagulbud ka kanyak. Kunam, awan relasyon nyo iti day jakaran. Ngamitay, napan kayo man ni Jay Grotto. Nagmalmalim kayo jay. Agayan ayat kayo niya. Kwa, tatang. Sumumpat ka, Ismael. Ipudnungatan ni Ismael ti relasyon da kani Karen. Gagayem, di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Desperado. Napalabas, inistorya ni Karen iti ama na tinagbanagan ti pamilya da Ismael. Nasdaw ni Karen, takas la maragsakan ti amana itinamuan na. Kabayatan na, imbagamat ni Andrea ken ni Melchor at talaga ang nagbaliwen ni Warren. Iti may samalam. Inawis ni Karen ni Ismael tamapandag pasyar iti ayan ti grotto. Dita nga inted ti balasang ti regalo na iti baro. Nakita ida da Andrea ken Melchor. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Sumumpat ka! Tatang, Agpod mo ka kanyak, Ismael. uwan, tatang. Agayan ayat kami ka ni Karen. Anay ko. Awan kong kunam nga anak. Ulbud ka mo't gayam. Aminat, tatang. Basol tayo naramid ko. Tayo liblibak ko nga da relasyon mi.
Uray no kasta. Awan mati madi nga raramidan mi ah. Ang papanpay! Jak kayat ang makiayan-ayat ka iti dayjay apapay. Nawatam. Nasingpet mat ni Karen. Basta jak kayat nga iso ti pakiayan-ayatam. Katap no sanyag sakit tinakam mo kanyag. Sige. Makiayan-ayat ka. Ngam saan ani Karen? Itatanalpastan anangan Karen. Kayat ka akasarita. Maipapanitian niya, Mama. Pangaasim ko mata di ka aglibak. Mama? Nakita da kayo kini Tatang Amelchor kini Ismael ijayan ti groto. Nagmalmalom kayo ang nagpasyari jay. Iso apat siya. Agayan ayat kayon kini Ismael. Mama? Agpaiso ka di, Karen. Ipudnok sa laangan kan ni Mama. Apayakit kita anak madlata na kasta. Sa anak nga agungat anak ko. Tilaang kayat ko. Tipod no, di ba ka? Wen, Mama. Nabayagan nga agayan ayat kami kan ni Ismael. Kat itata naaman yung tipod no. Di na ko magurguraan ha. Awan mati-matingar aramidan mi. Agayan ayat kami laang mat. Maawatan ka, Karen. Iso di na kam ko magurguraan, Mama ha. Wan anak. Kat, day tilaang tikidawakan ka. Anya day ta, Mama? Tangay agad-adal kayo pay lang. Liklikan nyo kumati sulisog. Agserbi kumalaang nga inspirasyon nyo ti ayan-ayat nyo. Para iti panagadal nyo. Wan, Mama. Agyaman tamaawatan na kami. Sigurado. Umadayo tirik na kanyak ni Karen. Numamon na tinaramid ni Tatang. Anya matanti kastoy mapaspasamak iti biyag ko. Nadadaan lang arodan ti pamilya mi. Kapoy tinaramid ni Nanang. Iparit pa ni Tatang ti relasyon mi ka ni Karen. Anya matan. Ismael, apay nga ka dito abigbigat. Apay, di ka manaming? Saan, Nana? Agoray ka. Apay kasta tirupam. Apay alimlim tagdagiti matam. Ako, awan da ito'y Nana. Sige, panawan kayo pa'y. Inak pa aglinis. Napanan na. Kaslaad da parikot ni Ismael. Tinasayaan. Kasaritak tuman ni Melchor, inton madamdama. Melchor, ada ka matgayam dito'y guardhouse. Kitay pa, Andre. Nakitak ni Ismael. Kaslalimlim dagiti matan. Kaslada na dagsan aparikot na. Anya? Isa mas daawak. Saan matasigo da kasyay anak mo? Apay, Melchor. At basol na kanya. Anya. Anya ti basol na kan ka. Jak pa'y may bagakan ka ita. Iswaday jay. Nakabil ko pa yan ni Ismael. Apay akinabil mo. Rumbang kuma akinasaritam laang. Noan niya tinagbasulan na kan ka. Tata, naimbagabigat yo. Sa dino dayan ni Ismael? At dayjay groto. Kaduan na tila kay ngaglinlinis. Kasta ka di? Nawan tinapatag nga ibagam ken ko na. Bayan pa'y laing. Tapno agtrabaho mat.
Isupay titangdan na. Mabaling ka di, Karen. Wen tata. O sige, mapanak pa nga rod. Numamuan ni Karen. Ajak kanunungan ti relasyon da ken Ismael. Abang ano niya pa iti may pag-ana kanyak. Hanggang makamuditan. Ta sigurado. Mamuan ni Warren ani Ismael ti kaayan-ayat ti anak na. Kat di na matlang itulog ti relasyon da. Oh, hello. Good morning, Warren. Imawag ka mat, itaman pa'y? Sana ka makadagas ita di tabarngayan mo. Apay? Ada ka di sa bali apapanam? O no? Umay ka di ti asawam? Oh, sige. Kat di ka agdanag. Aramidak ti responsibilidad ko dito'y bara. Agyaman na karod no kasta. Sige, bye. Bye. Saan ka no nga umay dito eh? Amok ti makagapo. Sabten na ni Andrea. Uy, nakaap-apal ni Andrea. Naapay nga minakas jay ti inaramid dagiti dadakkel mi iti. Imbes ada kami kumati nagkatuluyan kan ni Warren. Ngamsanan. Ngamsana bali? Sanak amapukawan itinamnama. Patsak. Sobyan na ni Warren. Maparparikutan ako na. Jack pa yun na mo ti aramidak. Kaslo, Jackon kaya ti agadal. Ismael, nagsapa ka nga da dito Apay, nangan kan? Saan pa'y Karen? Apay akas ta tilangam. Talaga madlaw gaya may tirupak. Apay! Wah, Karen. Napuyatan aklang. Iswa, kaslalimtag tirupak. Apay nga minanagpuyat ka. Nagmayat mo ti pa nagpasyar ta ayan ti grotto. Oh, Ismael! Asikasuman na itatrabaho. Saan kayo man na napapanili grotto? Ni Tatang. Apay nga aglaw matan ni Tata Melchor. Karen. Panawan pa lang ni Ismael, Karen. Tapno makatrabaho man. Sige, Tata. Ismael, Jim bagakan ka. Adaywam day Karen. Tatang. Apay ka di akasta. Apay adiyo kayat ni Karen apara kanyak. Gaputan na dagsenterik na ti pamilyada kadagiti kas kada tayo amarigrigat. Iso o masigurado. Numaamuan ni Warren day tang a relasyon nyo. Di na metlag itulog. Nga ta, Tatang? Ismael, pagpungpungtutan na ka di, ha? Noan niya timbagak aramidam. Nawatam. Kitaan to, Tatang. Anya kitaan to? Kasanumot ngamin. Saan pa anamuan ni Nana Andrea day tangay naramid yo? Ngam numamuan na. Ang mga ikatan na kan nagtrabaho dito eh. Uray pa'y. Basta ramidam ti ibagbagakan ka, Ismael. Apay nga da ka dito, Karen. Kan asino tikit kita. Kwa mama. Da Ismael ka ni Tata Melchor. Apay. Kwa. Nasdawak namin itay. Nagmayat ti pa nagsarsarita mi ka ni Ismael. Idi ka lahat ang naglaw ni Tata Melchor. Anya? Ni Ismael lang matkit ti tinadlaw ko akapungtot na Ngam, no apay akas jet ti reaction na. Binugkawan na matan ni Ismael. Apay ngay. Adda ka di parikot dang agama? Diyak amo mama. Ala,
Bayam ta kasaritak man ni Melchor. Kaya't kakasarita, Melchor. May papanitian niya, Banag, Andrea. Binugkawam ka nun, Ismael. Ah, Apay. Anya ti parikot yung agama. Ibagam na niya dayta. Ang mga makatulong ha. sana. Parikot mi dayto nga gama. Anya? Kat adamatan kan kuana no irespeto nak wano saan. Anya nga minti parikot yo. Apay adi mo maibaga kanya. Tay ko nak ngarudan, Andrea. Parikot nila ang dayto nga gama. Kabarilan mi asulbaran. Sige. Sikat yung makaamo, Melchor. Ada ko makayat ko nga ibagakan ka. Kaya't sapay kumata saan nga iso ti may sa arason tapnugura ang tiyanak mo. Anya dayta. Agayan ayatan dagiti ang mata. No siya, maawata kita. Kinasarita ko tiyanak ko. Imbagak nga agbaling kumalaang nga inspirasyon ti ayan ayat da para iti panagapay da. Aliklikan da pay laang tiso-liso, tapno makaturpos da. Ta para matlaang iti masakbayan da. Inbagam tikas tayo ti anak mo. Wan. Awan ti may bagak kin Ismael. Gaputan na singpan. Ket noan niya ti imbagak kin ni Karen. Kastamat lang ang timbagak kin Ismael. Ket sapay la kumata tungpalan daday ka, abalakad ko kadakwala. Hello, Warren. Imbagman ta nakaawag ka? Kumusta tinigusyom dita, Andrea? Kas iti sigod. Adulat tamat dagiti customer ng umay. Nasayat nga rin no kasta. Ungayam, ni Karen. Kumusta mat? Nasayahat mat? Siga ngay. Agawid ka kadi? Ibagam taagluto ak iti paboritom asidaan a pagsasangwan tayo. Saan? Dinamag ko lang. Anya? Please, honey. Agawid ka kumamat. Ura italaang. Kailiw ka nga minuna yan. Unay kakit din aya. Day taman ng tibagam. Makapungtot ka manan. Apay kasta ka magtanwaran. Talaga ka di adin akon ay ayatan. Day taman ng tibagam. Ala, Houston. Awan ganas nga imawag. Warren? Hello? Una yan ti asawak. Mariknak nga imadayon tirik na kanyak. Apay. Awan mati amok ang nagkurangak. Gaputar aramidak mati responsibilidad kong asawa. Apay akas chay. Kala at matan ang nagbaliw. No amumla kumawarin. Talaga masaksakita nakitikas to'y ngar aramidam kanyak. Awan mati amok ang nagbasulakan ka. Awan ti amok, Warren. Oh, Mama. Apay kasta tilang ngayo. Nasakit tinakam ko, anak. Gapoy ti aramidan kanyak ni Papa. Apay, inawagam itay? Saan? Isa ti mawag. Damdamagak lang no agawid. Ngam, nagpungtot man yan. Unay matan ni Papa. Oresyak. Jack mat maawatan. No apay ang nagbalina na kasjay. Noawan ka lang, anak mi. Amangan no nakisina akon kankwan. Mamanugak kita nga daw. Inakon na ginana. Maturog akon. Ni,
Rabin nga madapay lang sa ngailik. Mabit lang! Naimbaga rabi, Warren. Ha? Josie. Saan nakati apastrakan? Anya ti ka sa pulam, Josie? Ay, iko ha, Warren. Kaya't kala ang makita kan makasarsarita. Apay, anya ti pagsaritaan ta? Si Kamat. Kasla di nakailiw. Ha? Amok. Kailiw nakmat. Akas iti marikrignak para kan ka, Warren. Nabayagan day di at tiyempo. Iso ang nasakitin nakam ko. Gaputasan adat tati nakatuluyan. Ngam itata nagsabatan di dalanta. Kaya't ko nga ituloy ti relasyon ta. Anya? Anya ti aramiden ni Warren no ipod ni Josie ti marikrik nana. Gagayem, di uliwan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan. Iti mat direksyon ken musika Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.